पाउसेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी सीएम जाउना लुचिंगबसिंगना स्पीकर गी अनाबगी फिबम यांगचिनख्रे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन जाउना मसकनाइबा लुचिंगबा क्याना को कैथल दे लेबा एशियन हॉस्पिटल दा हौजिक मसा के अनाबा अमदगी लयिंगदुना लेरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर जुगनाम खेमचान गी अनाबगी फिबम यांगचिनख्रे ngasi nungthil manipur ki chief minister n biren luchingba team amana hospital da lehingduna leiriba speaker gi anaba gi phibam yangsan khi chief minister gi maikei gi speaker gi anaba asibu thuna phagalakna ba thawni jakhi rajya sabha gi mp su oiriba manipur gi ningthok laisem ba sana jawbana luchingba mute kangbu amara su ngasi nungthil da SN hospital da laktuna yangsan khre aire amrom da speaker gi anaba asi minor surgery ni haibaga loinana khudong thiringai oitre aire atopa pau amadana ahan boina house chamber da manipur gi ningthok laisem sana jawa yauna rajya sabha gi mp sing wasak loga dore manipur gi ningthok laisem sana jawa yauna handak pangthoke ba rajya sabha gi mikhal da mai pakla khraba mp sing lakliba julai chesat kun gani thoi da house chamber da ahan boina wasak loga dore rajya sabha gi session pangthok taba matam intersession period da house chamber da wasak loga dore asina lebak asi gi puari da ahan bo wasak logo oiga dore wasak loba asida MP thadana mioi amadagi hena sangbagi khudong chaba leiroi haire wasak loba gi thorum da COVID-19 ki SOP ngaknaba akan bo wafam thamkhani haire wasak loba asi session manung da house chamber da loba natragana rai sabha gi chairman gi chamber da wasak logduna ngasi phoba lakli handak wasak logo doriba asida state kun gi elected MP sing charuyagani haire nakal amarom da kanglaipa ki mapari ani leikhidabada UCM na awaba phongdorakli था अजिगी सेचत तरागा मथोइदा अरुणाचल प्रदेश की लोंगथिंग डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा NSN IM की केडर तरुक आसाम राइफल्स अमदी अरुणाचल प्रदेश पुलिस की अपुनब खुदपु अमगा खुथोकना बगी थौदोकता लैगिद्रब मणिपुर की नहा ओरिबा मपारी सोमाया साचंग होइसु विलेज उखरुल डिस्ट्रिक्ट अमदी सोमी पाम साइजा जामु विलेज कमजोंग डिस्ट्रिक्ट ना यावरंबा असि लमदम असिगी ओइना लाइबक थीबनी हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की IPR सेक्रेटरी BM जायमना थदोरबा चिरोल अमना फोंदोरकले Cirol asina hai India laingak amadi NSN IM na sangchilakliba waroisin purakna bagi peace process asi sahi kulumdoi chang honaraba phawbada ngasi aikhoina uriba wathok sing asida aikoi gi singmi miyamna kamdongli yenglibagi haiba asi nainaminaba tangai fadre laikhidraba thawai ani asina laikhidabi wanthok amadi maram nakai sengna asumbagi lanpham amada laikhidabra natragana mitopta thajaba thablubagi mafam khangdana ponchi pikam nakhibu oibra haibasi aikoi yengminaba changi इसिल इलाउबना खाइदोकलगा मिटोपना लुमना लौरुबगी थाजबा मांगबा थौदोक अमनि हाइना लौबा यारबा हंदकी RN रबीना INPG का तोगान मेफम पांगथोकना होदरपा अमदी IM बु तोगान येंगलक्तुना पिस्तोक की वहनथोक अनि लहलकपा असि तसेंगना सथरिबे इंडिया लैंगाक की थौंग असिना कंगलेपक मणिपुर की नागानी हाइना लैरिबा मियामना थाजबा थमदुना लमदम असिदा लैमिनरिबे इसिल इनाउ असि करंबा पुंची रोल अमदा मांगलोमदा जंगसिननाबो होदनाके हाइना खल्लिबगे अखोई मसेल अमुक्तंग पुचिनदुन अरोइबा लंबी अमा थिमिनदुना होनमिनबा सुयाम याद्रबरा आइबा वफम असि अमुक्तंग खंथमिनदुना अनौबा मयोन अमा पुरकना बो होनमिनरछि अखोई मसेल अमना अमदा कलक पेननबगी थबक थादोकलसि नुंगसिनबदा अमुक्तंग दे तंजा अमा पीरगा लाइबाक ngakminnabaju ngakminnarasi aina zirol asina apel tawrakli aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pau dabjariba manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak po thagatjari loinana channel asina tumna kanarabadi subscribe like and share tawba kawigunu punamakpu amuka na thagatjari